jing tu kana sepang uwei ubriu ubadon sipongut kikun. Don uwei ubriu basyong basa hakawei kesnong badang longnong kendong. Uni ubriu ukerteng u Armstrong, bat kalok jong u kakerteng ka Misty. Kini ki arngut silok, ki itap mensim bha iwei. Bat ki don kun haduk prangut. Ka Misty na lor bakalak don lupa ki kun prangut, kadang armet biang seiwei pat. Ki kun jongki kidang yarit, kim pat la ban letre lekta. U Armstrong udai ubriu basyurep bat unong balasngi. Ha kawei kesngi, u Armstrong ulit pu lingka ban nyok bet sembai. U Armstrong uklam raja sngi haba ulet shalom. Ha kapor siteng sngi, kalok jeng u kelet aja ya ulok shalingka, watla ke armet makana. Kalok jeng u kelak depan kaca bat kalaong. Kepawan bam ja swase sa trebiang endai peladep bam. U Armstrong ulaong, to kemi ngalawan. Baro arngut silok, kia bam jalang halingka. Kadba kini ki arngut silok kidangnya bamja, ka Misty kalaong. Kepa balai pimnet di jhur hino, pisudi kumne ya ujhur badan hakper te utat palat. Lada pilet di hino ya kini ki jhur badan hakper, pinsuk namar pirep hi. Te la kamyo nong namar ki briu bawan tit jhur ya pi hakper, ki pandor tat palat. Kadba dalet tit na yo pat ki direm. U Armstrong ulaong, Misty, ladang le di jhur no mga manopat berwantung jhur. Ka Misty kalaong, ngan saya rap mga enda ngalayok kelung. Ulok jongka ulaong, tongin nya persyang. Enda keladap bamja, ulok jongka upalet no ya kalok jung usyaying. Ha kasngi kababut, u Armstrong ulit panram ya uwei ubriu baduki bha. Upan ru haduk sanpau hajar ban nyok lek bisnes di jhur. U Armstrong uhap simwa ya kajaka di jhur hayau haduk san hajar tingka sisnem. Namar dan jakala jong, bat ulasdang banet di jhur manla kasngi. U Armstrong menstep ulet pu batung jhur, mensengi pat ulet di jhur hayau. Kalok jong upat ka pet ki kun haying, ka penset pentiu bat yaladeru kadang armet. U Armstrong ule bet kumne manla kasngi, bat ulayo ban paskul ya ki kun jong u. Hadin kumbakat tu kat ne benai, ka Misty kalakha da ki kun twins arngut. Ka Misty ka sitom bah ha kapor bayok kelung, bat kalaklat no. U Armstrong watla udai makna urang bak briu. Uyam susi namar kalok jong u kalayap. Kala ino syadin ya sipongut ki kun. U Armstrong ula jenjar bha na lor ki kun kidangnya red barro. U hap ban syed ban tiuhi na ka benta jong ki kun. U Armstrong ha kapor menmit. Juyok tia yok dem. U ki aidut ki kun twins namar baki tengan bat ki yam. Bat ha kapor san baje menstep. Ula ki na jing tia. Ulet shalom ban let pet ki jingtung jing tep jong u. U Armstrong namar ba yo alat syuk ban let di jhur. Ula jenjar sebab palat. Unong airam uwan pan bet yaka baisut ba udai ban siu. Lem kumta shim no yaka ying basa u Armstrong bat ki kun jong u. Ukpa bapli. Udi satang ki jhur batung na keper. Bat usiu yaka baisut. Henry ba unay di jhur hayau yo alat syuk. Namar ki kun ki dang yarit, kim pat nang ban pet ne jengok ya ki para. U Armstrong watla u jenjar makna ban ri ya ki kun ba dang rit jong u klem wat briu syuk, u syong tang bat ki kun. Hadin san snem ki kun jong u kila kam he, kila nang ban nyarap kam ya ukpa haki kam barit barya. U Armstrong ula kam su kendiat namar ki kun jong u kentai bat senrang kila kam he. U Armstrong ula sedang ban let di jhur biang kum haki snem baladep. Bat ula yok ban pa skul ya ki kun jong u haki skul ba kam bha. U Armstrong namar baki kun ru ubun ki jinglot jingsep ru ula lot kambun.
Kajing kama jung Armstrong kam dap syu tang haka kam di jhur jong u hap lekit da jude ya kadukan di jhur jong pat u ino hakikun. Unong airam yu Armstrong ula ibishni ya namar bu ulas dang long briu man briu. Teha ka wei kesngi une unong airam yu Armstrong ula wan haying jong Unong airam ula ya kendu ya Armstrong bat ula ongkum ne. Armstrong lada pimla syu ban siu ya kapisa ba shimram yang mentah po arsingi dengan shimno ya kajaka barep jhur jong pi. Armstrong ula kuslai bha na an lapayo hapo arsingi hadu sanpo hajar. Armstrong ula ya kran bat unong airam ba un aipore kumbakatu kat nesngi. Henry une unong airam baduki sngap syu namar bishni ya Armstrong ba ula jan long briu man briu. Armstrong ula dan kapisa Henry kampat dap ban siulut ya karam jong Armstrong ha kata kasngi tit syu haying bat ulekit daju enda ulawan di jhur na yau. Henry watla kataru kapisa kampat dap ban siu ya karam jong une briu baduki. Hadin laisngi unong airam ulawan haying jong bat ulapan ya kapisa la jong ha Armstrong. Kapisa kampat dap ban ai ha unong airam. Unong airam ula shimno ya kajakarep jong Armstrong namar ba umla ban siu ya karam badangsa jong Armstrong klem sangya ya kakam di jhur jong Henry hap tiet no haki wei ki briu yo syu bandi da jhur batung la jong hakper. Kikun jong Armstrong kia rap yala ukpa ban Christian school yala de bat yala kipara. Kikun jong Armstrong kilong ki bastat bat ki bayarap yu ukpa haki kam ba utray. Kilong ru ki bat tips ngi bat ki ba kongu snang ni ukpa. Armstrong Christian katla kat yai ban pak school ya kikun jong Krang ba kinlong briu man briu enda kila he kilasan. Hadin shipo snap Armstrong ula kam temen bat kikun jong kila long he long han bat kente bat shenrang. Kila yo laki kam ki jam bat kidang ya samla baro. Haying jong Armstrong katno jing singai namar kikun kila he lut. Kikun jong Armstrong kilong ki bayade jing mot kim juya bishni iwei. Yaka kaba ukpa uong ki kloy ban ko Kikun jong ki pa shong no haying ni ukpa kim sha shu ba un NongDie Jhur. Bat ya karam badang saru kila pensiulut kikun. Ka kendau balashim unong airam ukpa kila penyok biang haka kerteng jong ukpa. Armstrong ula imsuk imsain tangbat kikun jong ulong ru barius pa kerhai kamtam kaspa mensim. Lada episode tenat sungguh like, share bat subscribe ke channel bat saya komen.